Ok, možemo da sednemo i Gareth Bolton će nas voditi kroz drugo predavanje. Naši studenti i oni koji završavaju polako će se pripremati i doći ovde i sesti u prvi red. I Gareth će imati poruku za sve nas, ali posebno poruku koja će biti za naše drage studente koji završavaju ovu školsku godinu i ovu godinu života ovde sa nama. Tako da, hajde da čujemo šta Bog ima za nas. Izvoli, Gareth. Praise the Lord. Yes. Can I encourage you to all have a look at the book tables over there? Ohrabrit ću vas i pozvati sve da pogledate knjige tamo koje su na stolovima. One book I've just seen, Jednu knjigu sam upravo pronašao, Ekspozicijsko propovedanje. and this is, it says at the front cover here, How We Speak God's Word Today. Na koji način Božju reč da govorimo danas? So if you're a preacher or a speaker, this looks like a very helpful book indeed. Ako si govornik ili propovednik, ova knjiga je odlična za tebe. So please, there's other great books over there as well. Do have a look. Tako da slobodno pogledajte knjige. Right, well, let's continue from where we left off. Hajde da nastavimo onda tamo gde smo stali. We left the Israelites in a pathetic state, Ostavili smo Izraelce u jednom veoma patetičnom stanju. completely overcome and enslaved by the enemy, U potpunosti ih je savladao neprijatelj. struggling to survive even with physical food, Ne mogu čak da sebi obezbede ni fizičku hranu, because the enemy had this clever plan. They didn't attack. They rushed across the border, ripped out all the food, killed all the animals, went back and then waited and watched. zato što je neprijatelj imao upravo tu taktiku da im uništi svu hranu, pobije sve životinje, vrati se nazad preko granice i čeka da oni svi pomru od gladi. The Israelites were frightened, Izraelci su bili uplašeni, hiding away up mountains in holes in the ground. skrivali su se po planinama i u rupama u zemlji. And it tells us in the first verse, this has been going on for 7 years. I u prvom stihu nam kaže da 7 godina to već traje. Maybe you think, well, that seems a bit unfair. Možda mislite, pa to baš i nije fair. Well, it's because of their own sinful, wrong choices that they'd become slaves. Međutim, to je posljedica njihovih grešnih izbora i oni su sada postali And God robovi. was constantly having mercy, constantly sending another judge, another deliverer. Bog im je neprekidno ukazivao milost, slao nove sudije, novog izbavitelja. So there's like a cycle that goes through the whole book, you know? I to je kao onaj ciklus koji se provlači kroz čitavu knjigu. Starts with sin. Počinje sa grehom, Sin leads to slavery. greh ih vodi u ropstvo, That's what Jesus said. to je Isus rekao. Whoever commits sin becomes a slave of sin. Ko počini greh, taj postaje rob grehu. Finally, they cry out to God. Konačno zavape Bogu. This time it took 7 years to reach that point. Ovaj put im je trebalo 7 godina da dođu do te tačke. And then God answers them in salvation. He sends a deliverer. Onda Bog odgovara na njihov vapaj izbavljenjem, šalje im izbavitelja. And you'd like to think, well, that's it. Great. That's the end of that. I onda pomislimo, pa to je to, kraj priče. But not long after, the whole thing starts again because they're back in sin and slavery, etc., etc. Ali ne dugo posle toga opet se vraćaju grehu, ropstvu i tako u krug. What we'll do is we'll read the whole now of this passage back from verse 1 up to verse 16. Ono što ćemo sada da uradimo je da pročitamo ponovo ceo odlomak od 1. stiha do 16. So remind you of what we've thought about, and then you'll see where we're going to continue to. Da se podsjetimo odakle smo krenuli, a onda i da vidimo kuda idemo. Thanks, Ira. Ovako. Izraelci opet počeše da čine ono što je zlo u Gospodnjim očima. Zato i Gospod na 7 godina predade u ruke Midijancima. Midijan je postao jači od Izraela, pa su Izraelci pravili sebi skloništa u gorskim procepima, pećinama i skrovištima.
Kad god bi Izraelci sejali, Midijanci, Amalečani i drugi istočni narodi bi ih napadali. Utaborili bi se na njihovoj zemlji i uništavali useve sve do Gaze, ne ostavljajući Izraelu ništa od čega bi se prehranio ni ovce, ni goveda, ni magarad. Dolazili su sa svojom stokom i šatorima kao rojevi skakavaca. Nije se znalo broja ni ljudima ni njihovim kamilama. Ulazili su u zemlju i uništavali je. Tako je Izrael silno osiromašio zbog Midijanaca, pa Izraelci zavapiše Gospodu. Kada su Izraelci zavapili Gospodu zbog Midijanaca, Gospod im posla proroka koji im reče: Ovako kaže Gospod, Bog Izraelov: Izveo sam vas iz Egipta, iz kuće ropstva. Izbavio sam vas iz ruku Egipćana i iz ruku svih koji su vas tlačili. Isterao sam ih pred vama i dao vam njihovu zemlju. Rekao sam vam, ja sam Gospod, vaš Bog. Ne bojte se bogova Amorejaca u čijoj zemlji živite, ali niste me poslušali. Anđeo Gospodnji dođe i sede pod jednu smrdljiku u Ofri koja je pripadala Joašu, Avijezerovcu. Tamo je Joašev sin Gedeon vršio pšenicu u muljači, ne bi li je sačuvao od Midijanaca. Anđeo Gospodnji pokaza se Gedeonu i reče mu: Gospod je s tobom, vrsni ratniče. Ali Gospodaru, odgovori Gedeon, ako je Gospod s nama, zašto nas je snašlo sve ovo? Gde su sva ona njegova čuda o kojima su nam pričali naši očevi kada su govorili: Gospod nas je izveo iz Egipta? Ali Gospod nas je sada napustio i predao nas u ruke Midijanu. Gospod se okrenu prema njemu i reče: Pođi s tom svojom snagom i spasi Izrael iz Midijanovih ruku. Ja te šaljem. Ali Gospodaru, reče Gedeon, kako da spasem Izrael? Moje bratstvo je najslabije u Manasiji, ja sam najneznatniji u svojoj porodici. Ja ću biti s tobom, odgovori Gospod, pa ćeš poraziti Midijance kao da je samo jedan čovjek. Amen. Thus reads the word of God. To je bila reč Gospodnja. Look, there's the book of Judges in my Bible. Evo, vidite, to je u mojoj Bibliji koliko ima stranica Sudije knjiga. That's a quarter of the history of the Old Testament. To je četvrtina istorije Starog Zaveta. 350 years 350 godina je stalo na ove stranice. of repeated interventions by God. Intervencije Božje neprekidne, iznova. So the turning point. Prekretnica, Remember our cycle? sećate se našeg ciklusa? Sin, Greh, slavery, ropstvo, supplication. molitva ili vapaj. Actually, it doesn't say supplication, does it? U stvari ne kaže ovdje molitva ili zastupanje, It twice says that they cried out to the Lord for help. već 2 puta kaže da su zavapili Bogu za pomoć. Doesn't say they had a prayer meeting. Ne kaže da su održali molitveni sastanak. Doesn't say they brought their supplications to God Ne kaže da su izneli svoje molitve pred or Boga their petitions ili svoje molbe, or really asked God anything specific niti except da su konkretno nešto tražili od Boga, they cried out to the Lord for help. osim što kaže da su zavapili Gospodu za pomoć. A cry doesn't have to involve language, does it? Vapaj zapravo ne mora uopšte da podrazumeva jezik. A cry is as much from here as it's from here. Vapaj je podjednako iz srca kao što je iz glave. It's that God, only you can do something. To je onaj vapaj kad kažemo: Bože, samo ti možeš da učiniš nešto. Tried to work it out and every route has ended up in a cul-de-sac. Probao sam da uradim nešto, svašta sam probao da uradim i svaki put me je vodio u ćorsok. I've talked to other people about it. I've thought about it. Razgovarao sam sa drugim ljudima, razmišljao sam And o I'm tome no near a solution. i uopšte nisam ni blizu rešenju nekog. God, I stand before you. I admit that only you can make a difference in this situation. Bože, stojim pred tobom i priznajem, samo ti možeš da učiniš nešto u ovoj situaciji. Have you ever cried out to God about something? Da li ste ikada zavapili Bogu za nešto? Maybe recently. Možda nedavno. It's a sort of a desperate prayer where everything is given to God. To je kao jedna očajnička molitva gde sve predajemo Bogu. I mean, after 7 years of slavery, I'm surprised it took them that long, but that's the position they get to. Iznenađen sam što im je trebalo 7 godina, ali nakon 7 godina ropstva, tu su se našli. A heart overwhelmed with need is actually it's the most wonderful form of prayer. I srce koje je preplavljeno potrebom je zapravo i najdivniji oblik molitve.
And God, of course, in his graciousness, answers. I Bog naravno u svojoj milosti odgovara. And what I want to look at in this session, Ono što želim da pogledamo na ovom predavanju, remember last session is how the enemy works in the world. sećate se na prošlom predavanju je bilo na koji način neprijatelj radi u ovom svetu. We're going to look now at how God does work and will work through us, through you and me. A sada ćemo da vidimo kako Bog radi i kako će da nastavi da radi kroz vas i mene. I can guarantee you it will be in ways that all of us don't expect. I garantujem vam da će to biti onako kako niko od nas ne očekuje. And the first way, clearly, I prvi način je the veoma Israelites očigledan. never expected was the way he answered the prayer. Izraelci nikada nisu ni očekivali na koji način će Bog da odgovori na njihovu molitvu. I mean, imagine they're in this terrible situation. How do they expect their prayer may be answered? Zamislite, oni su se našli u ovoj strašnoj situaciji i na koji način bi mogli da očekuju da njihove molitve budu odgovorene. Clearly, they felt they needed a mighty military leader to deliver them. Sigurno su mislili da im je potreban neki moćan izbavitelj koji će da ih spasi. Sort of a cross between Samson and Goliath. Nešto između Samsona i Golijata. To arrive and unite them and take them in victory over these foreign tribes. Da se pojavi i da ih ujedini u pobedi nad svim ovim stranim plemenima. But you'll know, and I know, if you've been on the Christian life any length of time, that God does not always answer prayers in the way we expect. Ali i vi i ja, ako ste proveli neko vreme u hrišćanskom životu, znate da Bog ne odgovara, često ne odgovara onako kako mi očekujemo. Beware the trap of praying the prayer and then suggesting to God how he might like to answer it. Čuvajte se zamke gde ćete da molite Gospoda nešto, a onda da mu predlažete na koji način bi on to mogao da reši. Have you ever done that? Da li ste ikada to You učinili? know, you say, well, Lord, there's 5 ways you can answer this prayer because I've worked it all out. And I don't mind which way you choose. Na primjer, Bože, imam tačno 5 načina, već sam razradio sve kako bi ti mogao da odgovoriš na ovu molitvu. So choose whichever way you look. I'm not looking. Izaberi koji god hoćeš, evo neću da gledam. You give God 5 ways, he'll find a 6th way. Ako vi date Bogu 5 načina, on će naći 6. You see, the answer is he sends them a prophet. I njegov odgovor je da šalje proroka. We didn't want a prophet. Pa mi nismo tražili proroka. They need someone then and there to deal with the situation. Bio im je potreban neko tada, u tom trenutku, odmah da reši situaciju. But God sends them a prophet, Ali Bog im šalje proroka. which isn't so bad when you think about it, Što i nije tako loše kada malo razmislimo o tome. except if you don't understand the role of the prophet. Osim ako ne razumemo šta znači uloga, kakva je Because uloga when we proroka. think about prophecy, we tend to think about prophets who tell us the future. Jer kada razmišljamo možda danas o prorocima, razmišljamo o onima koji nam govore šta će u budućnosti da se desi. That's what they wanted. They wanted to know, right, okay, I haven't got the answer we wanted. Okay, please now tell us what next? What do we do now? To su oni želeli. Dobro, ajde, nismo dobili odgovor kakav smo tražili, ali hajde, reci nam sad šta je sljedeći korak i šta će da se desi. A prophet isn't someone just who tells the future. A prophet is somebody who delivers God's now word to his people. Ali prorok nije neko ko samo prorokuje budućnost, već je neko ko sada u ovom trenutku donosi Božju reč. In fact, the prophet does the opposite of telling the future. What he does is he gives them a history lesson about their past. A u stvari ono što prorok radi je upravo suprotno od onoga da im govori budućnost, već im drži lekciju iz istorije. That's what he says. I to je i on učinio. I brought 8 and 9. I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. I snatched you from the power of Egypt, from the hand of all your oppressors. I drove them from before you and gave you their land. Prorok im kaže, izveo sam vas iz Egipta, kaže Gospod, iz kuđe ropstva, izbavio sam vas iz ruke Egipćana i iz ruku svih koji su vas tlačili, isterao sam ih pred vama i dao vam njihovu zemlju. I can see them going, yes, yes, yes. Mogu da ih vidim kako Yeah, klimaju we glavom. know, yeah. sećamo We don't se. need a history lesson. Ne treba nam sada lekcija iz istorije. We don't want to look back, we want to look forward. Ne želimo nazad da gledamo, hoćemo napred. But before you go forward, Ali you pre need nego to što look back. kreneš napred, moraš da pogledaš unazad. You need to understand why you're in the position you're in. Once you understand that, then you'll be in a better place for knowing the way forward. Moraš da shvatiš zašto se nalaziš u situaciji u kojoj se nalaziš sada, da bi znao koji je bolji način da nastaviš napred. The past is biblically important.
Prošlost je biblijski značajna. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i ne zaboravi ni jedno dobročinstvo njegovo. So what he does is he reminds them of all the past blessings that God had given them. I ono što prorok čini, podsjeća ih na sve blagoslove iz prošlosti koje su iskusili sa I Bogom. brought you up out of Egypt. Izveo sam te iz Egipta. My hand was there bringing you up through that terrible time you experienced in Egypt. Moja ruka je bila nad vama dok ste prolazili kroz te strašne dane u Egiptu. Even when you were a little child, my hand was upon you. Dok si još bio malo dete, moja ruka je bila nad tobom. What an amazing thought, friends. Kakva neverovatna misao. I wonder what things God has protected and spared us when we were helpless children, not even knowing the dangers around us. Pitam se kakvih li nas je sve stvari Bog sačuvao i od čega nas je sve zaštitio dok smo bili još nejač i mali kao mala deca. Verse 9, I snatched you from the enemy. 9. stih, izbavio sam te od neprijatelja. And of course, in New Testament, that speaks of our salvation, I naravno u Novom Zavetu tu govori o našem spasenju. taken from darkness to light. Izveo nas je iz tame, prebastio nas je u But it svetlost. goes on, I gave you their land. I nastavlja dalje, kaže, dao sam vam njihovu zemlju. I provided for you. Ja sam se brinuo Have za you vas. forgotten all this? Jeste sve to zaboravili? I watched over you, I provided for you, I led you, Štitio sam vas, brinuo se o vama, vodio vas. and I drove the enemy from before you. I čak sam neprijatelje oterao pred vama. So I wasn't just behind, I was clearing the way ahead. Znači ne samo da sam bio iza vas, već sam bio ispred vas i vodio vas. If you take a driving test in England, Ako biste polagali vožnju u Engleskoj, you know you have all the lessons from the driving instructor, naravno prođete sve lekcije sa instruktorom and the day comes for the test. i dolazi dan za ispit. So you're behind the wheel and your examiner is next to you, Sediš za volanom i pored tebe instruktor and he's got a notepad out, i on ima svoj and he's blokčić watching everything you do. i posmatra sve što radiš. You put the seatbelt on, good. Da li Yes. si stavio pojas? Dobro. Start the ignition, yes. Si uključio auto? Da. And there's one thing, if you don't do it, although it's very small, you will fail the I test. postoji jedna stvar, iako je jako malena, ali ako je ne uradiš, sigurno padaš na ispit. Because he will then say to you, right, now would you pull out from the park position into the moving traffic? Jer on će reći, hajde sada da se uključiš u saobraćaj sa parking And mesta. what he wants to see you do is this, I ono što želi da vidi da ti uradiš je looking in the rear view mirror, da pogledaš u retrovizor seeing that behind you is clear, i da vidiš da iza tebe nema ništa. understanding what's behind you before you go ahead. Jer moraš da shvatiš šta je iza tebe pre nego što kreneš napred. I've done all this for you, the Lord says. Gospod kaže, sve sam to učinio za vas. Book of Chronicles, it says, remember the wonders he has done. U knjizi Dnevnika kaže, seti se svih čudesa koje je činio. And I find occasionally, if I'm tempted to feel a bit depressed, I don't often get depressed, but very few occasions I am. Ne padam često u neku depresiju, ali ponekad mi se desi I've got a little file at home, i onda imam jedan folder kod kuće and I keep in it like encouraging letters and that sort of thing. i tamo čuvam neka ohrabrujuća pisma i slične stvari. And I go and look at it. I onda odem i pogledam šta ima tamo. And it helps me, looking back, understanding my history, helps me understand something of what the next step will be. I to mi pomaže jer gledam unazad, prisjećam se svoje istorije, prošlosti i onda mogu da gledam unapred i da vidim šta treba dalje. We all have histories. Svi mi imamo prošlost, You each have our own personal history. svako od nas ima svoju ličnu prošlost, Your local church has a history. vaša lokalna zajednica ima svoju prošlost, Your whole denomination has a history. vaša čitava denominacija ima svoju prošlost. Stop and look back. Zastanite i pogledajte unazad. But you have not listened to me, verse 10. Ali niste me poslušali, kaže 10. stih. The only thing you didn't have to do, don't worship the foreign gods. Jedina stvar koju nije trebalo da radite, That's the only command. nemojte se I've klanjati done tuđim everything else. bogovima. I provided you with the land. I've gone ahead. I watched over you. I cared for you. Sve sam učinio za vas, vodio sam vas, brinuo se o vama, štitio vas, dao vam zemlju, But you haven't listened to me. ali niste me poslušali. And the consequences of that were devastating. I posljedice toga su bile užasne.
And so now the camera that's been sort of panning along the Israelites, suddenly the zoom, we all know the word zoom, don't we? The zoom lens comes up to one individual. I odjednom kamera koja je išla ovako, pravila panoramu po izraelskom narodu, odjednom sada zoomira se na jednog lika. Whose name is Gideon. Čije ime je Gedeon. Because names have meanings. I imena imaju značenje. Gideon means one who threshes or one who smites. Gedeon znači onaj koji vrše ili onaj koji udara. And that's what he's doing. I on upravo to radi. He's doing it in a wine press. I on to radi u muljači vinskoj. A wine press? U muljači za vino. Threshing wheat in a wine press? Vrše pšenicu u muljači. I mean, a wine press is like quite small and it's below ground level. Muljača je prilično mala I ispod zemlje. If you're going to thresh wheat, you do it where there's a bit of a wind so the chaff can blow away and the grains can fall to the ground. Oni koji vršu pšenicu, znači treba da se nalaze na nekom otvorenom prostoru gdje je vetar, gdje će moći pleva da se odvoji od pšenice. But the enemy is after their food. Ali neprijatelj želi njihovu hranu. This could be the last meal, so he's doing it secretly, very laboriously. I ovo može biti njegovo posljednje jelo, njegov posljednji obrok I zato on je uložio sav trud da ga sačuva. And like everybody else, he's scared and he's frightened. I kao I svi ostali, on je uplašen. When suddenly the angel of the Lord appears. Iznenada pojavljuje se anđeo Gospodnji. I don't know if he had wings or not, but... Ne znam da li je imao krila ili ne. And he has a question. Ali ima pitanje. Well, actually, before he has a question, he has a statement. U stvari, pre nego što je postavio pitanje, daje izjavu. The Lord is with you, mighty warrior. Gospod je s tobom, vrsni ratniče. I can imagine Gideon going, Mogu da zamislim Gedeona. Šta? The Lord is with you, mighty warrior. Gospod je s tobom, moćni, odnosno vrsni ratniče. Is this some sort of cruel joke? Je li ovo neka okrutna šala? Okay. Dobro. Let's pretend that's true. Hajde da se pretvaramo kao da je to istina. If the Lord is with us, Ako je Gospod sa nama, why am I in fear and trembling trying to get maybe my last meal of my life in a wine press? zašto ja onda sada ovdje drhtim I strahujem pokušavajući posljednji obrok da pripremim u muljači? He has a whole load of questions. The why, the where, the how, the when. On ima gomilu pitanja. Zašto, gde, kada, kako? And by the way, what about all these maybe fairy stories of God parting the Red Sea and providing bread from heaven? Where's that God gone? Osim toga, šta je sa onim bajkama gde Bog otvara more I šalje hleb sa neba? I'll tell you what the truth is. Reći ću ti šta je istina. It's not the Lord is with you, mighty warrior. Nije u pitanju Gospod je sa tobom, vrsni ratniče. It's the Lord has abandoned us. Već Gospod nas je ostavio. Deserted us, forsaken us. Napustio, ostavio. He's not even anywhere in the picture. Njega uopšte nema nigde ovdje na That's slici. the truth of why we are like we are. I to je istina ove naše situacije. You wonder how fallen man can be so bold with God. Pitamo se kako pali čovjek može da ima toliko smelosti pred Bogom. Where is God? Gde je Bog? Abandoned. Napustio nas. Wait a minute. Who's abandoned who? Čekaj, ko je koga napustio ovdje? Who's the one who's deserted and forsaken? Ko je taj koji je napustio I ostavio, zaboravio? Remember, I was a very young Christian. We used to wear stickers. Sećam se kao veoma mladi hrišćani nosili smo nalepnice. There was one we used to wear. It said, "If God seems far away, guess who moved?" I na jednoj je pisalo, sećam se, ako ti se čini da je Bog daleko, čik pogodi ko se pomerio. So the Ephesians in the book of Revelation, it says, "You have abandoned your first love." Efescima u knjizi Otkrivenja kaže, vi ste ostavili svoju prvu ljubav. Not God deserting you, it's you deserting God. Nije Bog vas ostavio, već ste vi ostavili Boga. And so we here have Gideon asking all these questions of God. I zato vidimo ovdje Gedeona koji postavlja ova silna pitanja Bogu. All these questions why. Sva ova pitanja zašto? We're abandoned. Ostavljeni smo. These wonders are not happening at all. Nema nikakvih čuda, ništa se ne dešava. But you see, God hadn't arrived to answer Gideon's questions. Ali Bog nije došao da bi odgovarao na Gedeonova pitanja. You know, so there are many questions we all have that we will not get an answer to this side of heaven. Postoje sigurno mnoga pitanja koje svi mi imamo, na koje nećemo dobiti odgovor dok smo ovdje na zemlji. Now I see but a poor reflection in a mirror. Sada vidim samo odraz u nebu, u ogledalu. Pardon.
Then I'll see face to face. Ali onda ću vidjeti licem k licu. Now I know in part, then I will know fully, even as I'm fully known. Sada znam delimično, ali onda ću spoznati potpuno kao što sam i sam spoznat. God doesn't answer these questions, and the main reason are they are irrelevant in Gideon's life at this moment. Bog uopšte ne odgovara na ova pitanja, a glavni razlog za to je zato što uopšte nisu važna za Gedeonovu Because God has situaciju. arrived for a different reason. Zato što je Bog došao iz drugog razloga. You know, Gideon, you thought this was just a day like any other day, didn't you? Gedeone, ti si mislio da je ovo dan kao bilo koji drugi dan, zar ne? You were going to try and get some food and all the rest of it. Krenuo si da pripremiš malo hrane i sve ostalo što ide uz to. But Gideon, today, this is your life for the rest of your life. Ali Gedeone, danas ovo je početak tvog života koji će do kraja biti. Because Gideon, you know that list of deliverers that have come. Jer Gedeone, izbavitelj je stigao You're the next one on the books. i ti si sljedeći u knjizi izbavitelja. And the Lord speaks to him. I Gospod mu se obraća. Go, Idi, I'm sending you. ja te šaljem. I will give you the strength you need. Ja ću ti dati snagu koja ti je potrebna. I mean, Gideon must have thought this must be the worst nightmare possible. Gedeon je verovatno mislio ovo je najgora noćna mora. He says, Lord, I think you've come to the wrong address. I u suštini možemo reći da je rekao Gospodu, mislim da si došao na pogrešnu adresu. You see, I need to explain something as though God doesn't know about it. Moram nešto da ti objasnim kao da Bog ne zna sve. I belong to the clan that's the weakest clan in Manasseh. Ja pripadam najslabijem klanu, odnosno plemenu Manasije. And Manasseh, by the way, was only sort of like a small half tribe. A i Manasije je bilo samo pola plemena. And in this half tribe, of which I'm the weakest, I od tog pola plemena od kojeg sam ja I'm najslabiji, the least in my family. ja sam najneznatniji u mojoj You porodici. know, my voice didn't become a man's voice till I was 21. Moj glas nije mutirao uopšte dok nisam 21 godinu napunio. I was wearing short pants even when I was working in the office. Nosio sam šorc čak i dok sam radio u kancelariji. But thank you for thinking of me. Ali hvala što si me se setio. But I know somebody down here. Ja znam nekoga tamo dole. You know, he's got muscles in places where I haven't even got the places. On ima mišiće na mestima, ja nemam ni ta mesta. He's the man that you want. On je taj koga želiš. But Ali God chose the foolish things of the world to shame the wise. Bog je izabrao ono ludo da posrami mudro. God chose the weak things of the world to shame the strong. Bog je izabrao slabo sveta da postidi jake. He chose the lowly things of the world, I neplemenito the sveta. despised things, I prezreno. the nobodies, One nikogoviće. to nullify the things that are, Da se i ono što nije da uništi ono što jeste. so no one should boast before him. Da se niko ne bi hvalio pred Bogom. I am so encouraged by this verse. I ovaj stih me toliko ohrabruje. It's 1 Corinthians chapter 1, verse 27. 1. Korinćanima 1:27. Because you don't know me, do you? Jer vi me ne znate. You zar ne? see this white-haired Englishman standing in the front of you. Vidite nekog sedokosog Engleza koji stoji pred vama. But when I was at school, Ali kad sam ja bio u školi, I mean, I've still got the school photograph. i još uvijek imam školsku fotografiju, In those days, in the black and white days, u to vreme crno-belih fotografija, the whole school would stand out for the school photograph. čitava škola bi stala da je slikaju, And the camera would go. kamera bi ovako išla. And then you get this huge, long, the whole school, 700 of you, on one long photograph. I onda dobijete jednu ogromnu, dugačku fotografiju svih 700 đaka. I've still got mine at home, but I don't show it to many people. Ja još uvijek imam moju kod kuće, ali ne pokazujem mnogo ljudi. Because in my class, Jer u mom razredu there were some really great guys. bili su neki stvarno odlični momci. The school captain and the school rugby captain was in my class. U mom razredu je bio kapiten ragbi tima. There's another guy whose brain was so big it hardly fitted his skull. Bio je jedan drugi momak čiji je mozak bio tako veliki da jedva da je mogao da stane u njegovu And in the glavu. middle is me, A među njima sam se looking like a nalazio sort ja. of juvenile Mr. Bean. Izgledao sam kao mlađi Mr. Bean. I mean, if you're going to choose anybody,
You'd either choose Terry, the school captain and rugby captain, Ako ćeš ikoga da izabereš, sigurno ćeš izabrati Terija koji je bio kapiten ragbi tima. or Michael with his fantastic intellect. Ili Michaela koji je imao neverovatan intelekt. You wouldn't choose him. Nećeš njega valjda da izabereš. Do you know what my last school report said when I was 18 years old? Kada mi je bilo 18 godina, znate šta je pisalo na mom posljednjem izveštaju iz škole? This boy is still too immature for this school. Ovaj momak je i dalje nezreo za ovu školu. They wrote it today. We could sue them, couldn't we? Kada bi danas to napisali, mogao bih da ih tužim. But the Bible has something different to say, brothers and sisters, today. Braćo i sestre, Biblija nam nešto drugačije govori. God chose the weak. Bog je izabrao baš God slabe. chose the foolish. Bog je izabrao baš bezumne. God chose the nobodies. Izabrao je ove Nikogoviće. Why did he do that? Zašto je to učinio? So that when in God's strength they go forwards, God gets the glory because everybody knows how weak they are. Zato da bi Bog dobio svu slavu kada oni idu napred, jer svi znaju koliko su oni slabi. The world says weakness is a disqualification. God says weakness is a qualification. Svet kaže da sve one koji su slabi treba diskvalifikovati, ali Bog kaže da je glavna kvalifikacija onih upravo koje on bira je slabost. If you're feeling weak, you're in a good place. Ako se osjećaš slabim, onda si na odličnom mjestu. To by faith take that step. Da verom kreneš i iskoračiš. Many times I felt too weak. Mnogo puta sam se osjećao suviše slabo. I mean, when Andy Mayo said all those years ago, go and teach the Bible, I thought, teach the Bible in a Bible school? Kada je Andy man. Mayo pre tih 25 godina rekao, hajde Gareth da predaješ, da govoriš iz Biblije u biblijskoj školi. I've never done that before. Ali nikad to do sad nisam By the radio. way, when you say I've never done that before, that's not an excuse, that's just a statement of fact, okay? I samo da napomenem, kad kažeš nisam to nikad do sad radio, to je samo jedna izjava i to nema veze ni sa čim. You always say the first time you're asked to do something, I've never done it before. Okay, fair Uvijek enough. kada te neko pita nešto da uradiš po prvi put, ti kažeš nisam do sad to nikad radio, pa dobro, to je samo činjenično stanje. God's priorities are different from man's. Božja sila je mnogo drugačija od ljudske. You write a CV for a job, you know, I feel weak, sometimes I feel foolish. I mean, what employer is going to employ you? Ako napišete CV za posao i stavite ja sam lud, ja sam slab, i koji će šef da te zaposli? So all these excuses I to su sve izgovori. are actually very helpful to know us more about Gideon. Ali ti izgovori nam pomažu da malo bolje upoznamo Gedeona. And what does the Lord say about his, I feel weak, I can't do this, I can't do that? I šta Gospod kaže na to njegovo, ja sam slab, ne mogu ovo, ne mogu ono? I will be with you. Ja ću biti sa tobom. Am I not sending you? Zar te ja ne šaljem? You will strike down all the Midianites together. I porazit ćeš Midjance kao da je samo jedan čovjek. Oh my goodness, now his knees, you can hear them knocking. Već možemo da čujemo kako mu klecaju kolena. Strike down all the Midianites together. Ja da porazim sve Midjance? I mean, he says, how can I save Israel? On kaže ovdje, kako da spasem Izrael? But you see, this is how God always works. Ali upravo tako Bog deluje. And perhaps this is one of the most important points of it, the whole thing. I zapravo ovo je najvažnija tačka od svega. It's simply that God, when he speaks to us, Jednostavno da Bog, kada nam se obraća, doesn't give us his plans, he gives us his presence. on nam ne daje svoje planove, već nam daje svoje prisustvo. I mean, Gideon could have got out a bit of paper and pencil and said, okay, God, right, now, God, what's the first thing you want me to do? Gedeon je mogao da izvadi parče papira i da kaže, dobro, Bože, šta treba prvo da radim? I'll be with you. Ja ću biti sa Yeah, tobom. I know that. Dobro, What to do you want me to znam, do? ali šta ja treba da radim? I'm sending you. Ja te šaljem. Yes, I Da, know that, but what do you want me to do? Ali šta da The radim? Lord is with you, mighty Gospod warrior. je sa tobom, vrsni ratniče. That's how God works. Tako Bog deluje. He wants us, with his presence in our life, to take a step day by day forward. And as we take a step, so his plans will be revealed. On želi da zajedno sa njim u njegovom prisustvu idemo korak po korak, svaki dan, dan za danom, i onda će njegovi planovi da se razvijaju. And as we walk by faith, so he shows us the way forward. I dok mi hodamo u veri, on će da otvara put pred I nama. mean, it's all the way through the Bible. Kroz čitavu Bibliju to vidimo. Moses said to God, Mojsije je rekao Bogu, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?
ko sam ja da idem faraonu i da Izraelce izvedem iz Egipta? God said, A Bog kaže, I will be with you. ja ću biti sa tobom. Later he complains to God. Kasnije se žali Bogu. Now, you've been telling me to lead these people, Kaže, govoriš mi, povedi ovaj narod, but you haven't let me know whom you will send with me. ali mi nisi rekao koga ćeš poslati sa mnom. My presence shall go with you. Sam ja poći ću sa tobom. I mean, Joshua's the same guy. You know, he has to take the Israelites out. Isus Navin također treba da izvede Izraelce. You know, how do I do it? What do I do? Kako ću to da učinim? What does treba God da radim? say? Šta kaže Bog? As I was with Moses, so I will be with you. Kao što sam bio sa Mojsijem, bit ću tako i I sa will never tobom. leave you or forsake you. Nikada te neću ostaviti, niti Yeah, but napustiti. how is it going to work out? Ali kako će to da bude? If you just tell me, that'll give me a little bit more faith. Ako možeš samo da mi kažeš neke detalje, imat ću više vere. God says it doesn't work like that. Bog kaže, ne funkcioniše tako. I want you to go forward. Ja želim da ti ideš My napred, presence will lead you. a moje prisustvo će te voditi. Virgin Mary. Devica Marija, Greetings, you who are highly favored. zdravo ti koja si našla naklonost. What's the next thing? I šta je sljedeća The Lord is with you. rečenica? Gospod je sa tobom. Therefore, go and make disciples of all nations. Stoga idite i sve narode učinite mojim učenicima. Lo, I'm with you always to the very end of the I world. ja sam sa vama do kraja svijeta. God does not explain to Gideon how it will happen, but he promises he will be present. Bog ne objašnjava Gedeonu na koji način će sve to da se odigra, ali obećava da će biti sa njima. I mean, is the presence of God insufficient? Da li je Božje prisustvo nedovoljno? Is there anything more you need? Da li ima više što vam je potrebno od toga? I mean, let me know afterwards if there's something more we need than the presence of God, the creator of the universe living in our hearts. Slobodno mi recite posle predavanja ako je potrebno bilo šta drugo osim stvoritelja čitavog univerzuma da bude It's a prisutan u našim srcima. Faith walk for all of us. I to je namenjeno svima nama. Day by day, trusting him. Vera da se uzdamo iz And dana I u guess danu njega. some of you have no idea what the next thing is going to be. Neki od vas ne znate šta vas čeka sljedeće. Well, welcome to the club. I have no idea what the next Pa thing for me is, dobrodošli u klub, ni ja ne znam šta me čeka especially sljedeće. with the COVID state in England. Posebno sa stanjem COVID-a u Engleskoj. We just go step by step, Ali- trusting God, Idemo korak po korak, uzdamo se u Boga. reading and understanding his word. Čitamo i shvatamo njegovu reč, And of course, we know the end of the story, a naravno znamo i kraj priče. the glorious end of the story. Veličanstveni kraj priče. How God does use him in an amazing way. Kako ga Bog koristi na neverovatan način. I mean, he says, you will strike down all the Midianites together. I kaže, porazit ćeš Midjance kao da je samo jedan čovjek. And he ends up with 300 men and he defeats them all. I na kraju je samo sa 300 ljudi porazio sve Midjance. But there's a reference to Gideon in the book of Hebrews. Do you remember what it says? Da li se sećate u poslanici Jevrejima šta kaže za Gedeona? So in chapter 11, where they've got that great list of men of faith, Gideon is mentioned by name. U 11. glavi poslanice Jevrejima Gedeona spominje po imenu. What does the writer say about Gideon? I šta pisac kaže o Gedeonu? It says, whose weakness was turned to strength. Da kaže čija slabost se pretvori u snagu. That's the testimony. To je svedočanstvo. Going out in weakness, Da idemo u slabosti, not knowing what the next step is, ne znajući šta je sljedeći korak, but looking back, ali gledajući unazad, seeing how God's led you all the way, kako nas je Bog vodio sve do sada, how he's protected you, kako vas je zaštitio, how he's provided for you, kako se brinuo za vas, how he's comforted you, kako vas je tešio, how he's given you friends. kako vam je dao prijatelja. Is he now going to just take the guidance switch and go click off? Da li će sad odjednom taj prekidač vodstvo da isključi? In fact, Gideon is told the end of the story. Zapravo Gedeonu je rečeno kako se završava priča. All the Midianites will be defeated. Svi Midjanci će biti poraženi. So friends, be encouraged today. I zato, prijatelji, budite ohrabreni danas. I personally can say what the Bible says is true. That's how God operates in our lives. Ja lično iz iskustva mogu da kažem, a i Biblija nas uči da upravo tako Bog deluje u našim And from this životima. simple story, we learn these simple lessons. Iz ove jednostavne priče učimo ove jednostavne lekcije. He does not answer all our prayers exactly in the way we expect. On ne odgovara na sve naše molitve baš onako kako mi očekujemo. He constantly says, stop, look back, count your blessings, name them one by one. Neprekidno nam govori, zastani, okreni se, pogledaj iza sebe sve blagoslove i prisjeti ih se jedan po jedan.
He reminds us of who we are. We're a mighty warrior in his sight. Podsjeća nas ko smo, da smo mi vrsni ratnici u njegovim očima. And he sends us out with who? I šalje nas sa kim? With himself. Sa samim sobom. For the rest of our lives. Do kraja naših života. Let's pray. Hajde da se pomolimo. Father, we want to thank you. Oče, želimo da ti zahvalimo. That the way you work and your promises are exactly the same today. Jer znamo da način na koji deluješ i tvoje obećanja su potpuno ista i danas. Thank you for the wonderful way you used Gideon, even though he knew he was weak. That was the key to making him a blessing. Hvala ti što si na predivan način iskoristio Gedeona, iako je bio slab, i to je bio ključ njegovog uspeha. Lord, we got nothing to bring you today except ourselves. Gospode, danas ne možemo ništa da ti donesemo osim sebe sami. Help us to say in the famous words of Isaiah, here am I, send me. Pomozi nam da zajedno sa Isajom kažemo, evo mene pošalji. And thank you for what you're going to do with our lives for your glory. I hvala ti na onome što ćeš učiniti sa našim životima, tebi na slavu. In the years that lie ahead, whether they're many or whether they're few. I u godinama koje su pred nama, bez obzira da li ih je mnogo ili malo, In Jesus' name. u Isusovom imenu. Amen. Amen.